الله أكبر ولله الحمد. Setelah berpuasa 1 bulan sempurna, juga berzakat fitrah karena perintah Allah. Ini tiba semua bergembira di hari yang suci. Salah hilaf mohon ada maaf di hari yang fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Kay makna sin haylaya amuna in abila in tau limyo na hangkabulan nagpuasa si mandal singkatan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw haylaya yaun mabaguin pagtaat niya pa Allah ta'ala, mabaguin kahalan niya, mabaguin katan pakarajaan niya, parsukpatan niya pa Allah, iban parsukpatan niya pa mga ipon sin Allah ta'ala, nag-iiman pa Allah ta'ala. Buka hati saling memaafkan di hari kemenangan. Silaturahmi saling jabat tangan di hari lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eid Mubarak. Assalamualaikum. Saling menyimpan dendam. Eid Mubarak po. Sering bicara kasar, sana Eid sini Mubarak. bertengkar. Hari raya saudara seiman. Hello guys, welcome to Ayah Vlog. Okay. Pwede na? Kain na ka ba? Di ka kita ninaulihan. Ayan. Kain na. Assalamualaikum. Eid Mubarak guys. Hello, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Mubarak. Assalamualaikum. Menjara kami sini. Kadeng. Assalamualaikum. Sini. Menjara kami sini pagi. Dari kuah-kuah. Dari ulo lah. Kita masih beruntung, lebaran pulang kampung. Assalamualaikum Kamu tuh. Assalamualaikum guys. Hari kami na Baya Paji. Halo Paji. Magsukulah mga handaan mo. Eid Mubarak. Eid Mubarak Kalimantan. Bagi umat Islam, moga aman Yang di stream. bulan Ramadan, Dapat dijabat Tuhan. Eid Mubarak mga Timang Hood. Please don't forget to like and subscribe and share this video. See you on our next vlog. Bye bye.